Lijep pozdrav, pred vama je još jedna priča o našim ljudima u Irskoj, a prije nego što ju pogledate, zamolio bih vas za besplatnu podršku. Kliknite subscribe i pretplatite se na naš kanal. Ukoliko vam se video svidi, dajte nam i like, recite prijateljima i svakako komentirajte. Evo nas u Dublinu, u tattoo studiju. Zadnja priča koju ste gledali iz tattoo studija, ja sam se tetovirao. Danas je Marko napravio piercing, ali na takvom mjestu da nažalost ne možemo pokazati. S nama je Vatroslav, prijatelji ga znaju kao Bruno, prezime Ivanović. Ima li tu ikakve logike? Ne, evo, to otprilike dobio sam nadimak dok sam još radio na osiguranju i kako mi jedna osoba upoznala sa drugom kao Bruno, svima je bilo jednostavnije preko radija da se ne ubijaju sa Vatroslav i tako se desilo. Sad već koliko od 25 godina ljudi me zovu Bruno i tako je ostalo. Bruno iz Dublina, Vatroslav iz... Da, iz Petrinje inače. Iz Petrinje? Da. Kad si došao ovdje? 2001. godine. Duže sam u Dublinu nego što sam u Hrvatskoj bio. Tako da ja sam Irac sad više nego što sam od naše kuća. Od naše kuće, da. Ti sad kad kažeš kao kod nas, šta smatraš? Opet Petrinja je i dalje ono gdje si rođen. Uvijek će biti, jel? Ali ako uspješ doći jednom godišnje, to ti je to. A ovdje nekako te život pregazi, znaš, nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono i prođe vrijeme, jel? Kad pogledaš danas Dublin i kad ga pogledaš prije 24 godine, ima li razlike velike? Da, u životu uvijek ima razlike samo po sebi. Danas ima puno više prilika, sve je nekako brže. Puno više? Da. Prije bilo posao je bilo malo teže naći. Danas ljudi plaću za radnici, tako da možeš naći posao u bilo kojem trenutku puno jednostavnije nego što si je mogao prije 24 godine. Pogotovo recimo 2011. kad je bila ova kriza, nisi mogao naći posao da se spasiš. Što si ti radio kad si došao u Irsku prvo? Ja i cura, sada žena, mi smo našli prve poslove, ona je našla posao u trgovini sa cipelama, a ja sam našao posao skupljajući prazne čaše i pepeljare u pubu. S tog posla sam napredovao da perem suđe, s tog posla sam napredovao da nosim stvari u kuhinju i onda sam postao šef i radio kao šef 3 godine. Jesi svako to napredovanje barem proslavio kako treba? Već je bio problem da nisam bio dovoljno plaćen, znaš, da dobiješ unapređenje, dobiš iste pare kao prije, osjećaš se malo blesan, kako god naučiš nekakav novi skill, dođeš na nekakav drugu poziciju i onda recimo kad se prebacuješ ideš, ako ništa, na bolji posao. U kuhinji si nećeš ostati gladan. Znači, ako pereš suđe, ti pereš suđe. Ovako u kuhinji, ja sebi nešto napravim za jest, nije problem. Kako posao kuhinje nije bio dovoljno dobar, onda sam radio osiguranje. A to si prešao da si maknuo iz jednog sektora oko Ne. Si ostao u istom pubu? Ne, ja sam radio do 3 posla u isto vrijeme. Inače, bilo bi dobro da sam ostavio jedan posao, krenuo na drugi, ali... A znaš šta, mlad si, možeš. Osiguranje si radio u nekoj trgovini ili u... Ne, radio sam osiguranje za crowd control. Imao sam Frontline, je bila firma za koju sam radio i onda sam uspio napredovati od crowd control od stewarda, znači što samo stojiš u narudžastvu, da sam došao do bodyguarding pozicije. Radio sam na premijer Irske je dolazio na nekakve stvari, radio sam s njim, radio sam sa Tiger Woodsom u City Westu. Znači ovako, razlog zbog kojeg smo u tattoo studiju je zato što je Vatroslav zapravo tattoo majster.
Da. I ovo je njegov tattoo studio, međutim, mislim da zapravo nije bitno. Čovjek je čuo Tiger Woodsa i... Ne, nisam čuo Tiger Woodsa, nego... Dobro, nema veze. Ja sam morao pratiti auto sa Tiger Woodsom unutra. To je to. Mislim, vidiš ti njega kako on prođe. Ja sam od vojske, dok sam služio vojsku u Hrvatskoj, sam tetovirao iz zajebanci. Iz kao nekakvog hobija sam radio tetovaže, nisam imao nikakvog boljeg posla da to radim i non stop kroz sve moje karijeru od svih poslova koje sam imao uvijek me neko traži da bih tetovirao. Jel bi mogao, rekao, ajde, mogu bi. Sad ovaj si ovu priču gleda, to nikad nije bilo ilegalno, to si uvijek radio u kontroliranim uvjetima. Da. Vrag odnio šalu, neke 2007. godine ja sam rekao, ok, stoj, to je moj. Rekao, svih ovih poslova, ništa, tetoviranje mi je uvijek donosilo više novaca i sreće i zdravlja i veselje nego bilo koji drugi normalni posao. I rekao, 2007. odlučio da ću ja otvoriti svoj tattoo studio i tamo da ću otvoriti, krene ova kriza, sve ode... Čekaj, to je kriza onaj keltski... Da, otišlo, market je krširao 2008. I do 2011. bilo ono u komi. Mogu si naći jeftino prostor kao... Mogu naći jeftino prostor, ali nema ljudi. Ljudi nemaju para, znaš. Imam ja prostor, ali niko da mi dođe, znaš. 2013. godine mene se uhvati prilika, ja otvorim studio i krenem raditi i imam poplavu nakon 6 mjeseci. Cijeli studio sa poplavim vodom. I zatvore mi na 6 mjeseci. Babe bi rekli, čekaj, prvi put je cijela zemlja ošla ono, ne kažeš gdje, jel? Drugi put je studio poplavljen. Jesi razmišljao kao da možda treći put ne treba otvoriti? Ne, znaš šta je, nisi, ne vrem ja baš u sreću, ali ono, zajebavaš me, ne, u redu. I ja se izvužem, sad ta prva godina otišla k vragu, rekao da i drugu godinu ja krenem i napravim problem sebi. Ja sam otvorio tattoo studio da bi ja imao negdje da radim. I mi krenuli, radimo mi dobro, sve više ljudi prolazi kroz vrata. Kud ćemo, šta ćemo sad? Moram ja zaposliti ljude. Koga ćeš ti zaposliti? Možeš se uvijek pitati. Da ćeš neko koji je bolji od tebe, isti kao ti ili lošiji od tebe. Ja, kao budala, zaposlim ljude koji su bolji od mene. Imam 5 artista koji su bolji od mene. I kad dođeš u moj dućan, ja sam zadnji koji tebe treba tetovirati. Jer ima 5 ljudi koji su bolji od mene. I znaš ono, careful what you wish for? Tu se zastaviš. Sad se ja više koncentriram na pirsanje na laser i... Laser? Skinamo tetovaže laserom, da. Ne preporučujem. Kako sam da znaš? Da, malo boli, znaš. I moraš napraviti to x puta. Najviše posla imamo zbog cover-upa. Uglavnom imaš nešto što je debelo, precrno, pretamno i malo to riješiš laserom i možeš napraviti bolji cover-up, bolje sjedine. Za sve koji bi se htjeli, koji su u Irskoj ili bi se htjeli doći tetovirati u Irsku, recimo. Nemoj. Nalaziš se u Parnell Streetu. Da. Sami centar Dublina. Da, to sam... To je najskuplja lokacija, ako ne zna, Ne. Jako sam dobru lokaciju ugao. Malo su mi je promijenili, pošto su prebacili Zebru ovako onako. Uglavnom ja sam 1-2 godine tražio idealnu poziciju koju se mogu priuštiti. Jer uvijek možeš naći skuplje, ali hoćeš nikad vratiti te novce nazad, nikad, imam jako jeftinu rentu za svoju poziciju koju imam, jako sam sretno zadovoljan i ne da mi. Posao ide? Sve sporije i sporije, ja mislim da je sada ljudi nemaju novaca. Je li došlo do toga da ljudi nemaju novaca u Irskoj? Da, pretjerali smo sa rentama. Čekaj, ti si bio tu za vrijeme tog famoznog keltskog tigra kad je tržište krahiralo, to je bio period... Čak i prije. Dobro, da, bio si tu za vrijeme toga,
Pa je to nekih par godina trajalo da se to obnovi, onda je Irska krenula opet sa tim nekim rastom, tu je onda opet masa naših ljudi došla, između ostalog i naših ljudi došla raditi. Sad postoji nekih zadnjih par godina, postoji neka tendencija vraćanja. Ja imam teoriju oko toga. Slušam. Svi mi koji smo došli, kao Igor i tako drugi, mi smo svi došli tu na radne dozvole. Znači ti si morao naći nekoga, će se sponsorirati, radna dozvola, moraš to platiti, ići u migraciju, čekati u redu. Svi koji je htio doći u Irsku je baš htio doći u Irsku. Onda par ljudi dolazilo ilegalno, ovako, onako, to opet nije to život, ne smiješ raditi legalno posao, ne možeš plaćati poreze, ne možeš imati beneficije i to je otišlo čak. Kad je krenuo val da svi, bilo ko iz Hrvatske može izaći van, ljudi koji nisu uopće bili od rada, su samo izašli iz Hrvatske i mislili doću ja u nekakvu stranu zemlju, Njemačku, Nizozemsku, Irsku i to će meni ljudi samo bacat pare na mene i to će biti to. Meni je najveći šok bio u tome što ja nisam imao obitelj ovdje. I ti nemaš podršku obitelji, da ti znaš da ćeš ti doći u kuću, da će u kući biti frižder, da ćeš u frižderu imati hranu. Da znaš što god da se desilo da nećeš ostati na cesti. Dok ti si bio mlad, relativno mlad kad si došao. Pa bez obzira na to, znajući da ako ja ne dobijem plaću 3 tjedna, ne ću spavati na cesti. To je samo još otežavajuće. Da. Imati djecu. Ja sam oženjen, imam 2 djece i odrastati djecu bez ujka, tete, strine, bake, mame, dede, dosta je intenzivno, ali na svu sreću imam ovaj posao, fleksibilan sa satima, mi nismo imali nikakve au-pairove ili babysittere, mi smo sve sami odradili. Ja se mogu vratiti u Hrvatsku u nekakve penzije, znaš, da odradim nekakvu starost. Ali opet ako, bio sam u Hrvatskoj nedavno i cijene nisu normalne. Ja se pitam da li si ja mogu priuštiti Hrvatsku da se umirovim tamo. Ne znam, na kraju opet djeca, gdje treba i njih pitati gdje bi oni htjeli živjeti. Što gospođa radi? Gospođa radi u policiji. Radi administrativni posao u Gardi. Treba civil service. Treba sam to ranije pitati, pa možda pitati drugačija. Može se i u Irskoj, možda ne više, ali moglo se dobiti posao i kao državni, jel? Ne, uvijek. Pogotovo sada kako smo u Europskoj uniji, ali opet jako puno ljudi misle da nekako hrvatska škola će ti se automatski prenesti. Ja sam tehničar elektroenergetike. Ja ne mogu naći posao ovdje kao električar visoke struje, jer da bi ja prebacio svoju diplomu ovdje, ja moram ići 2 godine u školu. Ja sam sebi napravio negdje posao i napravio sam ga tako da ja u principu ne moram biti ovdje svaki dan. Ja se sada bavim paraglidingom, radim svojim hobijima, pokušavam sada malo živjeti. Pitao si me za razliku između prije i sada. Sada puno više birokracije je bilo ugurano. Znači stiče nas. Uče. Prije je bilo dobar dan, ja sam došao raditi posao, evo ti dobiješ keš u ruke, dobiješ payslip i radiš sa kešom. Sad niko više ne radi sa kešom, sve mora biti na papire, sve mora biti... Ali, to je i dobra i loša stvar. Znači, kroz nekih par godina za očekivati da ćemo morati imati iskaznicu određene stranke da bi se... Irska nije toliko politički nabrijana koliko Hrvatska. Da, ali rekao bi mi da nije bila toliko administrativno nabrijana prije par godina. Da, sad se može desiti, rekao ne bi ja, ne znam ja. Rekao si mi paragliding. Da. Hvala Bogu, Irska ima vjetra, to nije problem. Je problem, pošto ima previše vjetra, treba ti taman. Ne znam šta mi je bilo. Od svih hobija koje sam mogao za nekog ko to je toliko puta griješio u životu i napravio grešaka, ja mislim da ne bi trebao imati hobi koji me može tako brzo... Dobro, ovdje možeš jednom pogriješiti. Da. Prvi puta u životu iz ovoga imao nekakve novce. I otišao lijepo
lijepi godišnji odmor na Tenerife i daj mi svega. I odemo gledat kornjače, gledat delfine, kiteve, ove one, idemo na planinu gledati zvijezde po noći, na vulkan, svašta. I tu je bilo tandem, paragliding, ovo. I probao je rekao, i to je to. Šuti mogli proći gore, mogu si kornjače imati. Pustilo to mene malo, mi odemo na drugo ljetovanje, rekao, ima ih sada i tu, i krenem drugi put, rekao, i kažem ja, mogu bi ja to za sebe. I upišem se u školu, prvi modul, drugi modul, i tu se sprijateljim sa Stefanom. I mi, otprilike jako je ti teško kad dođeš u moje godine da upoznaš, da se sprijateljiš sa drugim prijateljima. Na kraju, baš smo se dobro složili. I... Oprosti, je to problem samo zato što si u drugoj državi? Ne, mislim da je to sa godinama. Pogotovo recimo kad postaneš poduzetnik ovako, onako, ili te ljudi preziru, ili ti ljube dupe iz nekakvog, znaš, ugodno korisnih razloga. On je odradio 20 sati više nego ja, pošto on tamo živio, i on se slupa. I slomi si oba dve noge, jedan kuk, pelvis je podrapao i izbio si kuk, i nakon 2 mjeseca u bolnici on umre. I fino mene uhvati lijepo depresija i svašta, ja. I nisam paraglidirac, nisam ništa radio s tim, pa skoro godinu dana napravio pauzu, rekao neću paraglidirati, neću se s ničim baviti, samo posao, kuća, birtija, samo drži glavu dolje. I kažem, ja rekao ne dolazi u obzir. Dečko nije trenirao, dečko se išao zajebavati, dečko je samo išao gurat, a opet kad pogledaš, ljudi ginu na cestama svaki dan. I kao budem ja trenirao, pošto najglavnije je to da znaš upravljati paragliderom dok ti je na zemlji. I svaki dan kad je god bilo vrijeme, povuci, potegni, treniraj i uspijem se kao izvući iz tog nekakvog mentalnog stanja. I to je, kaže, rekao, idem ja završiti svoju dozvolu. I sad sam bio prošli tjedan u Češkoj Republici. I to je bio mali problem, pa sam morao odvesti do Italije, prošao cijelu Europu i tamo sad imam dozvolu tjedan dana da sam baš pilot i da mogu samostalno otvarati, zatvarati uzletno poletište. I mogu biti osiguran i sve, ne moram ići na neke kao druge. To je vjerojatno ženi važnije nego. Opet žena se boji. Čudno. Mislim se začuđujuće, ne znam kako. Onda si kao alternativu tom hobiju našao još jedan. Da, trkam se go-kartima, da. Ako slučajno preživiš u zraku, da imaš još jednu šansu na zemlji. Da. Ne, zezam se, pošto s go-kartima, prije sam bio jako opsjedan go-kartima i vozio sam puno više, ali sad ovaj paragliding me baš, neću reći opsjedao, prebacio sam baš pino svu svoju koncentraciju na to, pošto je jako lijepo. Ja sad imam jedno 20-ak letova. I među ostalom to su prvi letovi, ja nisam... Samostalni? Da, samo u Grebotini. Dakle, najmanje u Grebotini, ja sam se podrapao kroz neka trnja. Ja sam se više povređivao kad sam išao u ribolov. Staneš ne. Ali u redu je, znaš. Kjer se najsigurnije zapravo popit Guinness. Da. Ali ja sam čuo da i tu imaš jednu priču. O, da. Začuđujuće da imam priču o Guinnessu. Nije se uzlijedio.
Napravili smo mi događaj u dućanu, popili 100 Guinnessa. I od 100 Guinnessa uzeo sam konzerve i istopio ih i napravio Guinnessovu tattoo mašinicu, koja je baš tu. I sa tom Guinnessom tattoo mašinicom, koja je napravljena od Guinness konzervi, sam napravio Guinness tetovažu. Kome si napravio tetovažu? Sebi. Da, to je ova. Gabriel Lemos, dečko koji je radio za mene u to vrijeme, je napravio tu tetovažu. Stoji na netu, kogod upiše Guinness tattoo mašina, ja sam prvi, jedini. Heineken, misliš se ono komunista gdje je ovo kućeš, baš zvijezdu staviti, nemoj. Carlsberg bi mi bio jako dobar, pošto je C, pošto ima mašinica da izgleda kao C. I imao bi već odmah, znaš, ono, probably the best tattoo studio in the world. Onda imaš Guinness Book of Records, koji više nema nikakve veze sa Guinnessom. Jednom kad uletiš u taj nekakav corporate svijet. Vakum. Uletiš u corporate vakum. I ja ne mogu naći nikoga koji je dovoljno, ne mogu ja pristupiti nikome koji je dovoljno visoko da bi me mogao progurati. A ovi svi koji su niži, niko ne žele da se istakne i da stavi vrat za mene. Jer ako nešto krene po krivu, ti ne dobiješ nagradu, nego sam dobiš po nosu. Da je stari Guinness živka. Znam ja dečka, voli popiti, dobar lik. Što se kaže pilotima kad vidim sretno? Sretno, da. Ok, pozdrav. Puno ti hvala, sretno i ne znam šta, pazi se. Vama hvala na pregledu, nemojte šta zamjeriti.